Auriak district alodo kumi nepe kai boisha chieda kere ngiste Esinyikoikin anyuni de bera unosulu de rokunete ochwete da chamo na krono da kamanara keda Aikisi Idwe keche Ekato tetere da lemar atyo kishonu de lo manakinete duoto maparasha nu de polo tokanu da mamusa ikishona da Ekato nu ngiste ikeu noto mapa kinada jare rio ngeteloka idea morkikina keda pugan na ko Uganda ai tutuori tunga kwata luda kopekwa nebe tairache ijiri loda kamanara keda Aikisi na de Ekato otomolapa kalolo etomone pu ai jana kineta ni uta cop services ni uta sai jana kinto na Aikisi COVID 19 vaccine ejai olapa no to mana tutu bena na gitigita so tijeni kita sa te care a kera wa ne be rimaros kesi onamba ne pol atutu bena ngunu ni losio na yakono bai Aikisi Ekato kapi jenione ipu adekasine ni pedro na Esinyikoikin otomana Aikisi Ekato kata adekangina polio adekangini na measles Irina lupo na ade polo kiniti VHT zikero district aloko kumi ngesida ikeoni te obala daebe otupitete asomna itamitiso kapi VHT's born mamu itunga ko silwo kwa pipedo tosa silele bikin akecha omisho jok kanwa ngari keche dwe adumakin amukian na ibiecho kino tetere Idwe lwe polo eto jok mameri Idwe lu ejatar keda chokisho mepote moyi aitapasa lwa toto keda lwa papa losingali mo kinino atoto bonebe ibusa kinite si anganari ikusidwe adumunu ni katoi kere keda ileleba Luswata Emmanuel lode lo monito to morionte loka idea Kampala oraida ali swama etekede rionte loda ngale loda polo kintakrono da ituturo kana ngesida ikeoni to bale betunga kere ngeside koto roko sakroto na da Aikisi Idwe Ekato. So when we try to look at the possible causes of the suboptimal performance, we noticed that there was a gap in knowledge. People did not know about the immunization services. So to curb those challenges, we propose to have this training, and we hope when they go to the field and use the knowledge that we've empowered them with, the numbers should be able to come up. Ichie koto motunga luda nyara ontai luda emori antosi boda bodan imwali mun nepekede ngarno kolu edi neja ichie da ituturo na ngisde poto echamu tuwebe uda dumutoa chowakwa na naede ilo shoto kesa enerkede itunga kanoda nyinebe akirono uda Aikisi Ekato ilu egelegela ngisda itodo likino amisiki akirono ipunno yane nunamle mga jenida na maona amisiki mamle mga jenme betenya kana ringo Ekato tunalo rikarbi ari kunyimo amisiki ngbe after 6 months betenya kargwe Ekato egi alama ngonoi nara ilemu akirongo no ya pugana ayodoko anato jokarda adomune angalo tonga nara ilemu ije kada nari kidoko VHTs anasiri amikite nyone akiro konye doko ana epuarsho tomokonai polo kedoko ana ngala takano nara chiedwe mamedumnete to mapaki ije kada la domun epolio ati ayaunirese training doko ana angale tekoro chalo Anuka TV East Martin Opolo Kokumi District.